Irwanda 250, an independent news platform built on truth, freedom, and professionalism. We are committed to delivering reliable, unbiased information with transparency and integrity. Irwanda 250, the voice of truth. Ushobora kwibaza ngo iyo operation ni yihe? Igitondo kiza abakunzi ba mama 23, igitondo kiza abakunzi ba Irwanda, igitondo kiza abakunzi bidubu. Nibuzi neza kuri intare, ukabuzi neza kuri idubu, tera gatebe ubundi ubane na muze mutotorinyo aho tugiye gutotora akantu ku kandi. Turibuze kwinjira mu birindiro bya mama 23 aho drone za FARDC zibyutse zihibasira ibintu birakaze. Ese ninde barimo barahiga? Koko barimo barahiga Colonel Nsabimana cyangwa barimo barahiga General Gaceri? Ese kubera iki drone iri kugenda ikamara isaha yose hejuru ya mama 23 ariko mama 23 ntiyihanure? Ese mama 23 nta bushobozi bafite bwo guhanura iyo drone? Niki kishi nyuma ya drone ya FARDC za kurasa uyu munsi neje kagaruka? Tugiye nona kuvuga ukuri, kuno kuri tugiye kuvuga nona. Ndabizi neza ko hari abantu benshi batari bukwakire neza, ariko wowe nibuzi neza ko ugomba kumenya ukuri kw'ibiri kubera ku rugamba utera gatebe. Turibuze kuva aho ngaho muri Masisi aho komeje guhigwa abayobozi ba mama 23 ngo babice, duhite twambuka twerekeze hariya muri Side Kivu naho tuze kureba ibihari. Ese mama 23 muri iki gitondo cya tariki 9 ukwezi n'ukwa gatanu umwaka n'2026 yaba igiye kwinjira muri Uvira. Ibintu bigize ute? Ibintu birakomeye. Ese niba mama 23 irimo irarinda abaturage bo muri Masisi kubera ikituma izo drone zikomeza kuza guhaguruka? Ese mama 23 aho imaze gufata ko tuzi ko ari amabuye y'agaciro nta bushobozi ifite bwo kugura ibikoresho bihanura izo drone? Turibuze kuva rero muri ibyo byose duhite twinjira he? Duhite twinjira mu misozi miremire ya Minembwe. Ngo bimeze bite weho tera gatebe? Reka manza ngubwire ko ndi kumwe n'umuganga uvura indwara zitandukanye, avura kabisa, n'umuhanga mu byo akora kandi n'umwizerwa. Rero uyu muganga indwara avura harimo igicuri, amakimbirane mu muryango, amarozi y'ubwoko bwose, abasaritswe n'ibiyobyabwenge ndetse n'inzoga, yewe akagira ute ngo bagaruza n'ibyibwe. Weho bibye akagare kawe, bibye agatelefone kawe, bibye ikintu gikomeye, egera muganga agira ute agufashe. Yewe nababuze urubyaro muganga arabafasha, ibintu byose bikagira ute bikagenda neza cyane. N'umuganga w'umuhanga rero, arashoboye kandi arashobotse. Iyo ashoboye ikintu arakikwemerera, iyo atagishoboye ntakikwemerera. Twaramusuye rero dusanga n'umwizerwa, niyo mpamvu nga Irwanda twahisemo kugira ute, twahisemo gukorana nawe cyane. Ikirenze rero kuri uyu muganga, aho waba ukeneye umuti uri hose awukorera delivery, umuti ukakugeraho ku isi hose. Icyo nicyo kintu cya mbere uyu muganga agize ute arusha abandi. Rero uyu muganga hariya ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo niho akorera cyane. Rero hariya ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo akorera hariya kuri Rusizi ya mbere kabisa, niho uyu muganga akorera. Rero mwegere agufashe aho ngaho nabari hano mu Rwanda. Ni 0788242429. Egera muganga agira ute, egera muganga agukoreho ryake. Rero kubari hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, arimo arakorera rwose hariya za Bukavu, mu mujyi wa Bukavu niho arimo arakorera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Nyawera hafi y'isoko kabisa. Naho mwegera agira ute, mwegere agukorere. Nimero wamubonaho rero weho uherereye hara muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nakamenyetso ko guteranya 243 egera muganga, ibintu byose birushaho kugenda bimera neza cyane. Turi kumwe rero n'umucuruzi wa YouTube. N'umucuruzi w'umuhanga, arashoboye kandi arashobotse. Yahaye benshi YouTube, yaduhaye YouTube. Nawe rero wamugirira icyizere akaguhereza YouTube yawe, ubundi gahunda zose zikarushaho kugenda zimera neza cyane. Mwandikire cyangwa umuhamagare
kuri 0788929162. Reba iyo nimero iri kuri screen yawe yagufasha kwamamaza business yawe kuri iRwanda, ubundi business yawe ikagera kuri benshi bagize ute, kuri benshi batandukanye, ibintu byose bikarushaho kugenda abimera neza cyane. Murekeraho tudatinze duhite twinjira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bigenze bite. Ku munsi w'ejo nibwo drone ya FARDC yatangiye kurasa hariya za Mushaki, iharasa guhera ku isaha y'isa 8. Iyo drone yarashe za Mushaki, yarashe igamije kurasa ku barwanyi ba 23, kuko bari bamaze kumenya amakuru yuko hari bamwe mu bayobozi ba 23 bari hariya. Muri abo bayobozi rero ku makuru nifitiye kandi ngura ku isoko niko harimo na General Gaceri. Uyu General Gaceri mbibutse ko drone yigeze kongera kumuhusha haraza Mushaki. Rero no ku munsi w'ejo drone yagiye iri gushaka nde Colonel Gaceri, ariko ntiyagira ute, ntiyamubona. Muri make ikintu kiri kuba Masisi aracyarimo, navuga ko ari abawazaleno ndetse n'aba FARDC babana bavukiye hariya za zindi za Nyatura, babana bakuriye hariya, bahisemo kuba icyo bita iki, bahisemo kuba abatasi batatira FARDC, ku buryo babonye umusirikare wa 23 ukomeye, sinzi uburyo bakora, niba bafite ibyomo, niba bafite iki, ni operation ikomeye igiye gutangira gukogwa na 23, bahita batungwa no kumva drone itangiye guhinda mu kirere iri muri ngo iyo drone rero yikiza, abarwanyi ba 23 baravuga ngo afande inyoni iri mu kirere. Inyoni rero niyo drone, iyo bavuze igisiga baba bavuze Sikoyi, naho inyoni baba bavuze iki, baba bavuze iyo drone yo mu bwoko bwa SH4. Iyo niyo drone iri hariya rwose, irimo iramonitoringa abayobozi ba 23. Mbibutse ko iyo drone ikubita ikompora, isi yose igahungabana, ikubise ikompora niyo waba ufite isahani kuva mu ntoki mu buryo utazi. Iyi drone rero ngo niyo igomba kurimbura abarwanyi ba 23. Rero iyi drone yabanje guhiga Colonel Nsabimana, iramuhigira aragenda yicikira zaki za Ngungu. Rero iyi drone yagarutse izi neza ko ari abayobozi ba 23 bari muri ibyo bice, irangije imanura icyo bita ikompora ya mbere. Ikompora ya mbere yayiteye asanze aho abatampera basengera, ariko nta bari bahari kuko ari kuwa gatanu. Iryo kompora nta na kimwe ryagize ute, nta na kimwe ryafashe, uretse ko ikompora ryakubisa ahantu mu musozi fragment akamanuka asanga abaturage akabakomeretsa. Uwampaye amakuru kuri uwo musozi yambwiye ko abagera muri 6 aribo bamanuwe mu maboko bagize ute, bakomeretse bikomeye cyane. Irindi kompora rero rikomeye ni kompora bakubise aha mama abapapa barimo barakorera inama, inzu barayisambura bayigira umusaka. Aho ngaho ku makuru rwose dukesha Kivu Iwacu wari uhari muri ako gace, ku kiganiro yakoze kuri channel yiwe ya Kivu Iwacu, umusore kabisa Imana yishimira kandi umusore nemera, yemeza neza ko harimo umubyeyi uvuga ko ari wo wasubiye inyuma gutabara abantu barenga 40 bari muri iyo nzu. Ese kubera iki drone yarashe aho ngaho kuri uwo musozi, yarangiza ikagenda amametero igiye kurasa iyo nzu? Yarizi neza ko iyo nzu ishobora kuba irimo iki, irimo abarwanyi ba 23, akaba aribo bari barimo barakoresha inama. Abakoze iyo nama barangiza bagahungira muri iyo nzu, ariko bakimara kubona bakoze move yo kuva muri iyo nzu biruka, baravuze ati muri iyo wasanga bakijije abaturage ngo birukanye mu buryo bwo kujijisha, ahubwo hakaba hasigayemo abakomando ba 23, mureke tubarangirizemo. Ubwo haraniho harinde niho hari General Gaceri. Murumva target y'iyo drone yaravuze ati ubwo hari yasohotsemo abaturage
wasanga hasigayemo abarwanyi ba M23 abarwanyi ba M23 abo bagwanyi ba M23 akaba ari bo bagize ute. Anone ndi gusoma message kabisa ya mama i Rwanda aho uri kabisa Imana ikomeze gushigikire kandi kurebe icyoroshe. Abo barwanyi ba M23 akaba ari bo bari kubwira abaturage ati mwebwe musohoke hano mu nzu mukizwe n'amaguru mwiruke. Rero reka tugende ubwo abaturage bari gusohoka ntabwo habura abamwe mu baturage turi buze gutsinda hamwe n'abayobozi ba M23. Ariko mu by'ukuri byari bikozwe n'umumama umwe, n'umumama wagiye asohora abo baturage arangije arakinga bariruka inzu bahita bayibambura. Mbibutse ko hariya ubundi iyo ushaka kuja hariya neza cyane iby'amakamera buno n'ukubisiga, kuko kamera nayo ni igikoresho kibi kuri drone isa n'isaba bagira ute babayireba. Niyo mpamvu uba ugomba gukatana telefone nziza igomba gukurura ishusho igakura na kari murori ikareba kure cyane. Ibyo byose rero utazi iby'urugamba ntago wabimenya. Rero yo uri hariya ikompura ya mbere igakubita nibwo ushobora kugaragaza ko uri umusivile cyangwa ko uri umusirikare. Yikompora ikubise uri umusivile ushobora guhita winyarira ako kanya, kuko ni ikompora ikubita ibyo munda byose bigahaguruka. Bari ikompora ivuga cyane, abari mbi cyane. Ibazi ikompora ishobora kuritura inzu, ibazi ikompora bashobora gutera ngo mu isoko abantu barenga 400 bakaba barapfuye. Rero indi kompora yakoze ibikomeye cyane ku ruhande rwa FARDC ntabwo ariyo yashenye inzu, ahubwo ni kompora bahise ya gatatu bahise batera mu baturage. Ukibaza ngo iyi drone koko ni yindi yo mu bwoko bwa SH4-, genda keka atariyo, kuko yira drone yo itwara iki? Itwara ibisasu bibiri, itwara amakompora abiri. Kandi ku makuru avara kuri tere aremeza neza ko hariya harashwa amakompora ngahe 3. Muri make niba ari drone imwe ya FARDC yira yo mu bwoko bwa SH4 yari ihari, byumvikane ko hari n'indi drone ya kabiri nayo ihari. Bakaba batangiye kujijisha M23 aho kugira ngo bohereze drone imwe bakazohereza ari drone ebyiri zigerekeranye, ku buryo imwe irasi kompora ya mbere, indi karasi kompora ya kabiri, indi gahita isigara mu kirere iri komunitaringa na irasi kompora igasigara nini. Rero ushobora kwibaza ngo nukubera iki bakimara kurasa mu abaturage ngo bagera kuri 60, abenshi bacitse amaguru, abandi bagira ute, abandi barakomereka. Ubwo ngiye kubinjiza kuri uyu munsi wa none, abandi bagira ute, abandi barakomereka. Abo rero 60 bacitse amaguru bagakomereka plito bikomeye, hakiyongeraho abo bagera kuri 20 bishwe n'iryo kompora rya gatatu. Ukijya mbere ryakomerekeje 6, ijya kabiri rero niryo ryari kompora rikaze kuko ryarakubise abaturage bacika amaguru, abandi bacika imitwe, akaboko hariya, akaguru hariya, urutoki hariya, ugutwi hariya, barangije bagira ute FARDC birabishe. Ikimara kubona rero kikoza amahano mu baturage aho yari ishaka atari birashe, iyo drone nkeka ko ari ya kabiri yari ifite indi kompora, ntabwo yari ifite umutima wo kongera kurasa iyo kompora, uretse gukata bagasubira iyo bagize ute, gukata bagasubira iyo bavuye, kuko bari bamaze gukora amahano atandukanye n'icyabazanye. Niba bari bazanwe no kwica abayobozi ba M23 bakabahusha bikarangira barashe abaturage, byumvikane ko nta kintu na kimwe bari bafite cyo kwireguza cyangwa gituma bakomeza kurasa. Niyo mpamvu bagize ute, niyo mpamvu drone ya kabiri ngeka kari ya kabiri yahise girute, yahise isubira inyuma. Naho zira drone ntago zatwara amakompora arenza 2, na amakompora 2. None wenda bakaba bazana indi drone ya nyuma yo kuza kujijisha ikazi kubita ikompora gihuse, kuko urumva kuva ahiri isubira gupakira ni makompora byatwara igihe kinini, ndetse n'icyo kumonitoringa ndetse no kureba move yose igiye gukorwa n'uwari wese, byahita bigira ute, byahita bitera ikibazo. Rero yo yirakompora ubundi ikubise bisaba ngo wemere urubaye, wirinda gukora move, uhitugira ute, uhiturya aho ngaho ukavuga ngo wenda niri kubita
riransanga hano ariko ntarirushije ngenda. Niko iyo drone ikora. Uravuga ati reka niyame hano nubarare mbishi inzara mbishi amenyo nindangiza umwana w'umuhungu nirinde ko nakora move iyo ariyo yose. Ko ninkora move iyo ariyo yose bitewe n'uburyo drone ireba, yo ireba move kandi yirebye move imenya ngo uyu ni umuntu, iyi ni itungo. Rero ikimara kurubona hari abakoze move birukanga, itivuga ati wenda barana abasivile cyangwa n'abasirikare. Ntago nayicayemo ngo mbirebe, ariko nzi neza ko ibifite ibintu by'ibicucucucu ari byo bintu igenda igirute igenda ireba. Rero wowe icyo ukora uhitukusha ugatekinga kava ukaryama ugasinzira ugategereza nibura ikiri buze kuba. Naho wihaye ngo ugiye gukororinga ngo ugendesha inda tayari drone iba yakubonye. Wihaye ngo ugiye kugenda uri guhenagurika drone iba yakubonye. We uratuza warangiza ukemera urubaye ukavuga ati Imana ishobora byose. We urebera abana bawe uyu munsi wa none urunsimbutse sinzagaruka. Niko buri muntu wese asenga. Hari igihe narindiyo aho narindi haba hanyuze kompora ya RPG ngo no gasozi ko ijya ngo pu kaba karacumbye. Kakimara gucumbana navuze ati Imana ishobora byose. Iyi kompora ibaze yimfata noneho sinyici kanwara kwa ura muvuduko. Yari ifite umuvuduko uremereye. Nari kuza kubigenza ute? Niyo yagutwara ikagenda ikagutsindagira ku gikuta aho ngaho bahakura amayite. Noneho niyo yagutwara ikagenda ikaguta mu nyanja aho ngaho wajya ujya mu kibuka ugikompora yakwirukanganye ukavuga ati ningiye muntu wa mbere wakoze amateka yo kugurukana ni kompora. Rero ira kompora yiteye umuntu ugomba guhita ugira ute, ugomba guhita uryama aho ngaho ugakusha. Ntabyo kuvuga ngo ugatekinga kavuka guma aho ngaho, ntabyo kuvuga ngo uri buze ngo kugira bino wapi. Ibyo ngibyo bikoze ikompora iba yamaze kugira ute, ikompora iba yamaze kukubona neza cyane. Plutôt drone iba yamaze kugira ute, iba yamaze kukubona. Rero muri iki gitondo cya tariki 6 ukwezi let's gato ndebe kuri iyi tariki ya 9 ukwezi kwa gatanu kwisabato nibwo mama 23 n'ubundi itekereje uburyo yatekinga kava ikagota aho haduyi ashobora kuba ari guhagurukiriza iyo drone. Ariko mbere yaho gatoya ngo drone yongeye kuzamuka muri Masisi ariko ntiyarasa. Niyo bahise bayirabura ati nyamara hano turi guhagurukiriza drone bahamenye simbizi. Ariko ngo drone yazamutse irakatakata neza ariko ntiyagira ute, ntiyageza ikibombe hasi, ntigera irasa, irakatigira ute isubirayo. Ikibazo natangiye nibaza ushobora kukibaza nawe. Ese koko mama 23 kubera ikizi neza ko drone ziri kuza kwirirwa zibarasa umunsi ku wundi, kandi izi drone ziri kuza kubarasa bakaba bafite ubushobozi bwo kuba bazihanura, kwera iki batarimo barazihanura? Cyangwa hari drone bashoboye guhanura, hari nizo badashoboye guhanura? Icyo kintu nicyo ugomba kwibaza. Hariya muri Masisi narinzi ko hari ubwirinzi bushobora guhanura drone. Anje kino kibazo nzakibaza bamwe mu bayobozi ba mama 23. Narinzi ko hari ubwirinzi bukomeye bushobora guhanura drone kujya umutura guri hari Masisi yabatekanye. Ariko mama 23 nawe yongere yicare yisuzume niba drone yaraje ikarasa mu mujyi wa Goma ikicura mu France kazi nubwo bivuga ko ari wari watanze coordonnées zahara abayobozi ba mama 23 yarangiza ikagenda ikarasa Nyiragongo. Iyo drone yarashe Nyiragongo ikongera ikagaruka ikarasa hafi mu marembo ya Goma y'umujyi wa Goma ije gutabara FDLR hara muri Nyiragongo. Ikaba imaze kurasa Masisi inshuro zitabarika. Ko mama 23 nzi neza kaho yafashe huzuye amafaranga, kubera iki itarimo irafate ifaranga nyishireho ubwirinzi bw'ikirere ushobora kureba ko ka drone aho kaba kari hose kagahanura ko ukora icyo gikoresha akora nikizakirimbura,
konzi yuko uruganda rwakoze iyo drone rwakoze n'ibizarimbura iyo drone kwera ko imama 23 itagenda ku isoko gigura nigurisha ngo nayigura igikoresho gishobora guhanura iyo drone. Icyo ni ikibazo gikomeye. Mu gihe itarabikora abayobozi bazakomeza bicwe, twebwe tuzavuga ngo hapfuye umwe abandi barakomeje, ariko mu by'ukuri imama 23 iri kubiri gutakaza. Nibazana imbunda ushobora kuzana imuntu ugasanga iyo drone bayikoreye upgrade, ntabwo ushoboye kuyihanura, iri update ku intwaro yawe iri cheap. Rero nge numva uko bamenye ngo FRDC yaguze kano gakoresho na mama 23 nayo yakabaye izana ikindi gikoresho kigomba kurimbura iyo ntwaro. Iyo niyo operation ya mbere ishoboka, cyangwa bagakora operation nka zazindi bakoraga kera, bo bagahagurutsa nabo drone zabo zikaja kurimbura ibyo bikoresho by'umwanzi aho biri, cyangwa bagakora za operation zabo ziga hari guhagurukira izo drone akaba ariho bagira ute, akaba ariho barangiza. Ariko icyanyacyo numva cyakaba gikorwa n'ubwirinzi bwa Masisi ku ruhande rurebana na Kongo. Nta drone zabatera ivuye Uganda, nta drone zabatera ivuye mu Rwanda, baho bakareba aho bamaze kugira bahita bashiraho ubwirinzi ku buryo ka drone kose kari gukata ubwo bwirinzi bita bukamonitoringa bukagahanura bukagata hasi. Nge numva ari cyo kintu cya mbere mama 23 yakabaye igirute, yakabaye ireba kurusha kugirute, kurusha wenda ko yakwigarura ibice nibyo ifite nona, kuko ngiye kuri nge nava kibyo ifite nona birimo biraza bikaraswa n'izo drone, kandi none bigatuma abaturage basiga ubuzima, kandi mama 23 ku ifungo iri naryo. Cyangwa se niba ifite ubwo bwirinzi ibikorere upgrade butuma ibasha guhanura izo drone, kuko nzi neza ko nta skoyi ishobora gukatakata muri Masisi, iyo ngiyo ntiyasubirayo, bayihanura yacumba. Rero nizo drone bagirute, nizo drone kabisa baziduhanurire, kuko ari Amasisi ni wabo w'ibyiza, ni wabo wabeza. Ndabizi neza ko abayobozi ba mama 23 baba bakurikirana akantu ku kandi biteguye gukora akazi gakomeye kugira ngo babe bahanura izo drone za FRDC. Tuvuye aho ngaho rero mureke duhite twinjira hano muri Uvira ngo bimeze bite. Muri Uvira bamwe mu bayobozi ba mama 23 bakurikirana iby'urugamba, iyo barebye Uvira basanga ariyo target ikomeye y'amahanga kugira ngo bahanyuze ibikoresho by'ubujura, ndavuga amabuye y'agaciro, bayerekeza mu gihugu cy'u Burundi, ngo Burundi nabwo bupakire bwerekeze muri ibyo bihugu. Rero akaba ari n'indiri yinjiriramo ingabo nyinshi zitandukanye zije guhahira muri Kongo, ariko zije no kumena amaraso y'iki y'abaturage, cyane cyane ab'Imurenge ndetse n'abandi benshi baba baje kugira ute, baba baje kwica abaturage arahe muri Uvira ndetse no mu misozi miremire ya Minembwe. Kuko Uvira ifunzwe, ndakeka nta nzira yabisigaye uretse Kareme, kandi na Kareme nayivuyemo. Ndakeka ibitero bituruka mu Burundi n'abasoda binjira bavuye mu Burundi bahita bagira ute byabakwamana, kuko muri bukigiye mama 23 yari ifite Uvira abasoda bo kwa Neva, mwibuke barariraga bavuga ati mwoka byaramwe karabaye atagaki, ati ntabwo uzi kiba, ati bigenze ute, ati nzarira twisha ibintu byakaze byakomeye. Rero tuvuye aho muri Uvira tugaruke hano ku bayobozi ba mama 23 bari hano za Ruvungi. Icyo barimo baratekereza ngo n'uburyo bahandoringa ikibazo cya Uvira byiteka ryose, Uvira bakayikuramo. Ese Uvira uyu munsi kugira ngo ivemo niko twakungira kubona drone yishe umuyobozi wa mama 23? Oya, ahubwo hari kirimo kirakorwa isaha ku isaha, turi buze kugenda tugira ute, turi buze kugenda tu updatinga akantu kukandi. Tuvaho rero tuzamuke mu misozi miremire ya Minembwe, none tuvugana urugamba rwo mu kirere rwahagaze, nta bitero byo mu kirere bihari. None igisigaye kimwe gihari, none tuvugana ni ibitero byo ku butaka biri gutegurwa n'ingabo z'abarundi FRDC FDLR, ariko bikarangira n'ubundi bakubiswe na nabi cyane. Rero bakunze inshuti za Rwanda, mwebwe mwahisemo gukanda subscribe, mureke dusoreze ikiganiro cacu aho ngaho. Mama 23 niyongere ubwirinzi, cyangwa nibitabo ufite ibushake nibitagenda uko ibitero bya drone ntabwo iri buze kubikira, kuko Chilombo
yamaze kuvuga amagambo akomeye, aravuga ngo nabeshwe n'igisoda cyanjye kimbwira ko mfitanye ikibazo n'u Rwanda, bambwira ko bashobora gutera u Rwanda, ariko mbisuzumye nsanga ntibyakunda, u Rwanda ndukinishije rwamburungushura. Ati rero kugira pike atuburungushure ng'abanyekongo, nahisemo kugira ute, nahisemo kubireka. Atariko mama 23 yo nzahangana nayo kugeza amahoro agarutse. Rero na mama 23 nayo yakaye uyu munsi wa none irimo irahangana na Chilombo kugeza Chilombo avuye muri Kongo akizwa n'amaguru. Iriya ntebe Chilombo yicayeho nibura tuyiboneho umuyobozi wa mama 23. Mu gihugu cy'u Burundi rero, nyuma yuko perezida General Neva ndetse n'umudamu we berekanye amakariso ku karubanda, ibintu byatangiye kugira ute, byatangiye kudogera, aho bamwe batangiye kuvuga ngo abadede bamugire icyizere cyo kongera kwiyamamaza, menya nabo bari bagize ute, menya nabo bari bamaze guhuma. Rero urumva ibintu bigize ute, ibintu birakaze kandi ibintu birakaze. Rero uwo bita General Gaceri nyuma yo kururokoka ndetse n'uyu General Sultan Makenga, ese niki bari buze gukora? Uri hano kuri Rwanda kugira ngo dutotore akantu kukane. Murakoze cyane rero, Imana ikomeze ibarebe icyoroshe, ndabakunda cyane. Rwanda 250, an independent news platform built on truth, freedom, and professionalism. We are committed to delivering reliable, unbiased information with transparency and integrity. Rwanda 250, The Voice of Truth. Ushobora kwibaza ngo iyo operation ni yihe?